Ko timi ko ni kuha ko ni ko toko no no na mai me Utah me Amerika. Ai taki mai he coach ko ni ko Kalani Sitake mo wakai pe ai ke Kalani. Ko to ta fo ko ni ko fo tonga ni ke ne ausia e tu unga maolunga o coaching e level for professional e Amerika. Pe na ha o pe mo konga ne ka wa inga pe mo ne ka toko ni coaches. Whakataha pia mo e kau tonus, Ko kau palangi ko ni o ko nau hau pia whakasio ha mea i tōngani ke nau invest ia. Pia na e whawhi mai nau tolu, ko We Are One Foundation, ko kau taha organisation ia a Kalani. Pia a monitere na huwhi nau learning center i tofoa, Ai ai prokalama ko BYU Pathway. Ko prokalama online i wako pe o mao matai tohi partnership ai BYU Pathway mo BYU Provo ai ko Kalani mo BYU Idaho. Pe ko prokalama ko ako te ako pe ai pa mao ai pe te ngawe kita te ngawe online jobs me tongani men ngawe kita hai no ngawe ki Amerika ngai business Amerika ngai ko Sparrow. Nai hene CEO Sparrow. Okay ke CEO ki ai but he was part of the team, Kamai okay ai ni he kau palangi ko nei hau ma ko toko ni mai ko kau millionaire. Two of them are billionaires. Kana na wo mai ko ni ko na mai ko kuma fa nga mali ke na toko ni mai ki tongan ko ki ko connection ko ni fa fo ya Kalani. Nane pehepe o ne loto ke ne oange fa na tonga ke Amerika first. Pia ko no hoko o loto ke te foto ke lahi ngai online jobs so pe ke lahi tau kakai ko alo he tori ko fo ngane ta lava ke tau toko ni ai ke kakai ke nau stay pe tongani ko nau fai fanki ya ko BYU Pathway nau lava leva ma o ai fanki online job ngawe pe tongani kai vahe ki Amerika pang Amerika i wike ko tope na e tai mo na fetu tak mai ka te au ko te nau o mai na nau fe ma ke nau alka community ke nau I will have a feel of how community life is. Pero me kana na whakakau le ba community o wofi pe ka te au ke ngai whakataha mo na tolu ke alu ki ai ka tama ko ni o ngā ue ki ai. Pea na feel le ba hakam. Ko ngā hakame ki constituency aku ko ki kolok si ka nau ngā whakataha. In short time mana we ke tolu pe ai ki te wena la ke whakako. Nau hao pe ko o alu ki hakame tali nau to e hakame na nau no me hoa e ono ane me tali pe nau to nau matapahu anga whakatao wala i nau tolu mo kahoa mo mea mau loe ai pe o sia ngai project ai kolo alu ke whetu na whai nau kava ceremony o se nau kava alu lewa ki ai mo nau whake nau ngai mea ofa whahako mo ngai entertainment whahako mo i kai na nau hanga i peo approve ngai project haka me fafo o nau ngai maonga vai tanke mo hafo mi sini mo hai mea ko ya kono ua kono falere na hol fakolo tai lai mo hafo pe nau loto ke ai pe mo evacuation center mo fale ako Mantu haka me wako ke kolo hoko ke hanau api ako pe ke ako ai kaule kai lauto ko ngai ngawe aku lava donate e Kalani pa pe ke ne timi fafia ki he ka kita tol ko tongan pa ko se ngawe aki Amerika ambassador fa fonga Amerika tongani pe mo ko flag football o ko more like a preparatory ki he algo ye American football tako nau hawe ne o partner pa mo embassy Amerika ke ka ko me ako ya Pacific mo to introduce me aga pulfa Amerika ke to lele yang ke to ai lo ko ki ai etau fanau ako ya ki ai fia pe ke wa o kau ke popo pe ke na to malo